So hello bro ngadi ba jike te mentang apne sabai pi sekani ka video jonga hakaba ngan sale mtai kani ka mikhle jike kani ka dei ka one shot mikhle jike ta kumne hing ne sedang no yakani ka one shot mikhle jike okay to ngin sedang dot ya ka trik ba ngiyo yakani ka autonomous state mo te ni ko ngai ka ko matai pi ba ka ik je pa breng ka autonomous state but ka full statehood mo mentai ngi dan da ka full statehood mo autonomous state kun kadon ka power kadon tang ka limited power mo ki aya ka mikhle ada ka limited power mo bandau an kadon ka bor tang ba ka ba limit ke mo dei komentar full state dot ka kam don bon ka bor mo te ya ka otan mo state em lai ka mikhle ha ka artarik u april akan dai spa nyau phau mo akan dai spa nyau phau te kumba la batai ka to video bladep u chief minister ka to ka por u dei hiu captain william sang ma mo kumanga ong ba kawan ka jingli ha jong ka mikhle please ka bala ong ba wei u balong acting speaker haka fast session jong kani ka autonomous state ma ti walang acting speaker udayu acting speaker di Germanix ima JM Germanix im ti ya kani ka fast session laplang te laplang ya kani haka district council hall jong ka tura ma district council hall jong ka tura mikhle ate kayo ila ka jong ka state haka arpoi trik Januari ka kandai spa nyo par mo ka kandai spa nyo po arte kai ka kme jong ka mikhle ka kme jong ka mikhle ka dei ka asam mo la kha ya ka mikhle na ka jala asam te bat no ka mikhle kayo lang ya ka state pitip ka mikhle am kayo lang ya ka state bat ka jala Tripura bat ka Manipur mo Manipur te kini baru kidiki jela ki waham dis kuma pitip kan ni kejing state jangka Meghalaya Tripura Manipur em kiyo na marwa kapas na marwa lapas kan ni ka an northeast areas reorganization act ma organization act 1971 okay Reorganization Act 1971 da ka jing pas kan ka anyam ta sakan mau baik ba kami kali kayo ya ka state de da ka jing pas ya ka anya yu ka pas ya ka namar la pas ya de kan ka any no this areas reorganization code bala reorganize kenya kan this mo namar men chwa do em dan tang ka asam mo ka asam de ndai la phela shishu nang to shishu ro pitip ka Arunachal Pradesh ki ong the land of the rising sun ma the land of the rising sun de Arunachal Pradesh men chwa katai jonga kadai NEFA te kamu ayu NEFA kamu that is frontier agency dai hadu usnem ka kanai spa pravenue buat baka yo pada laga jonga state mo namara menaka to ki porem ne ya kan Arunachal Pradesh la ya kana apring la kana da ka China bat ka India bat ka China wat ka thama wa wat ka to ka thama India China ro kadai na ka dau jonga ni ki jinya kana mo manu ba kerteng king manu bejer kerteng king ya ka Meghalaya ya kini ka jela jungi da katin Meghalaya kumba haka niam kasi dan kutu ka singi jer kerteng dai te mano mo te ba jer kerteng udah Shiba Prasad Chatterjee laneu SP Chatterjee mo kin ong SP Chatterjee ni Shiba lane SP Chatterjee lane Shiba Prasad Chatterjee kum tamo te kai gijing mut juga ni ka kerteng namar man ka kerteng kadan ka jeng bining eng te ka jeng mut juga kerteng Meghalaya kadai abode of cloud kumut karikelo tikani ka jela jungi kanu kayar ka jaka jangka ka area da ka area jangka kadai arfu arajar sospa rokundai square kilometer mo arfu arajar sospa rokundai square kilometer te ka ekani ka length into breadth ratio jangka Meghalaya jungi jangka jela jungi ka length into breadth ratio te ka length into breadth ratio em kadai lai la wei te kumu ngai bi mo ka length kumut kadai ka length dai na east west mo no west is kadai lai spa ma te na not chasau padem kadai hispa te dalai apom lai spa apo hispa te mi 3 to 1 dai ne kada ki ong ratio dai ratio is 3:1 ratio length dai na east west breadth it is from north to south te kadno kajembun beriau kan ka jela jungi ti kan ni
kadai kat kum naka aja kat wai sensor semua kejibun beri kodai harap kondai lak terpun rojar praspa prap kondai dia balai pat mo pila man kali balai ya ba ki ong wahana ba sensor selesai wale sisin man kasih pause nem dai dia balai minta rajar arpuero tangnya taksim jangan ni sensor sejak kedua namar ba kadai nak ada jangka corona virus deh tikila minta kalau orangnya cica ke jing tupu wan lai sensor ki minta kisah ono sensor 2027 mo kalau ni cica mo betul kisah wan rung hanya jong pir pizza bantai ba pizza hub bantai ba hanya jong ite ba umdan fresh ba ma ya dari ba pembuan kali vi umdan kali ti kebala sidu ai dau kau rasan la sidu dari yang beduk mo kan ya ka density mo ti ka density em ka ka jibun breu kan hani mikla jeng yang sis palai fu arngun man kasih kilometer dan breu sis palai fu arngun malah ka jela ki dan ka jong kanong ba te ka kanong ba jong ka mikla ka ka selok matrai pilatip te damo itu kan hai pi mencuam porba kam perbangin ang hap ka jela azam te ka selong ka de kanong ba jong ka selong ka de kanong ba jong ka azam ditip Kasilong atui la jit ya ka kung konong ba jong sam na du usnem khat praspa nyo posau de indaw layo ya kala jong ka jela bala ai no la ra no ya kanong ba sha dispur ma pe ya pi ong ba ka nong ba jong ka sam ba ka de ka kwati em ka de ka dispur de men chua do men chua ni kong em kanong ba jong ka sukar paring sini chatan asam subdivision kyong ka de ha sora ma house name ayu house name khat praspa lai pu ar ma house name khat praspa lai pu ar de namar ba ka sora ka jur parat uslap takarau kisah kulut ki kam ki jam kungi ki bre udah slap bon bang siu syong ka heng dai de takarau larano e kapital ya kanong ba si asam kata hau larano e kanong ba na sora sa selong house name khat praspa nyu pasau piti biak sara ki ong kumno ka de ka rain capital mo namar ba hani ha sora jur bahaus lamo kumatim encua ka de ko test place unda de hadu ba la kana ena pedagang mau senram ya kani ka kanam kin mo ngidan lau jong governor mo governor ki se jong kumno governor ong ki de udai tang nominal head of the state mo da ki ong the head of the state it is kila benang constitutional state la nominal head of the state the nominal head of the state is the governor uday mano governor uday CH Vijaya Shankar la ni full name jeng kadri Chandrasekhar H Vijaya Shankar governor kumut ulat ke jelama te mano batung ya governor latung ya governor dau president mo the president da ka jeng ajumut jeng ki council of ministers nadu bayo jelam te mano try bayo long governor ningkong ha miklia uday Braj Kumar Nehru kan mau kan ni men arajar pusau grade 4 kawan mo tim tangin penyo sa yo head jong government une piki yang de jure head of the government mo de facto de jure kun real head une head jong ka sarkar jong ni hane mikhlaya deu Konrad Kongkal Sangma te manu pat balong chief minister ningkong mas New York State udayu wap Captain Williamson Sangma ngatrai pilati bihi kata okay te tinggi penyo sakini ki sembut menteri rangba yaki deputy chief minister ki ong sembut menteri rangba mo te ki sembut menteri rangba kidan argut mo pet ya pi yo ki ai option la sai yo pijit yo ki mix ken yo ki ai pertuntan song an med baleng do pitik de kadot de la laj mo la do ai 0.25 mak nalor pa pimyo ai ko to kisima kin sa dia pi 0.50 ti dan aru kismut meterang ba we deu ba pertuntan song na ta we sedeu sniaw balang dhar pertuntan song umi kemat na kapet la konsumensi bat sniaw balang umi kemat na kanar tiang em ngamatai pi kadon kadi kerja ka badan cibun bagi kadang ketua kerja ka emang artinya ka bon baki monolit yang hakatin kasih deh mau benar deh ruhan artiang maka dan ketukan tempel Hindu mah kadang ke tempel jong Hindu dia pila man kelip dari kidan Hindu mah ni ha mikla jengi lang pon mencuan kini kerjaan tiapur
mencoba kena ka hima ka bakalan jadi ke janji pun macam tan di usim dan baju mu di usim badai bau rung nak daka rung nak cakap Hindu te kumda ulah kalan nak cakap Hindu mah usim aku tak kuat wada do mentar dangdon hiki sadhu dangdon upris ha temple dikan ma alat kila ben klipi what is the religious ka kaing mani je Hindu ki angka temple kaing mani je Muslim ki angka mosque ma kaing mani je Kristen ki angka church kaing mani je ki Jew badam kaing mani je ki Jew ki Judaism ki ang kumno lakot ya ka ka synagogue kan mau synagogue 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 te kai ane ha India jungi ro kidon kini ki Sikh mo jai bener Sikh te ka jaka mani bele jungi ka deka guru duara ma guru duara okay atau di spelling ka di guru duara try GURU guru duara DWARA guru duara okay te in pa imta sa uniu advocate general udayu highest law officer in the state ma kumut law officer badai officer a nya bahai du haka jela jangi udayu advocate general udayu Amrit Kumar te beli don advocate general atung kanang namar ba umi khamat mo ya ka government ya ka state government high court ma subu da don case umi khamat uni kan ya ka state government Tegadan sa uniu chief secretary udah Shakil P Ahmed mo uni second bawa uni udang dang situngi udang menakani kebanai ba sipo mo Shakil P Ahmed banai sipo Shua ban join name dan dau kasi mo kateng yung tu kasi deu DP walang mo sa sukan mau DP walang bisa buat DP name ha WhatsApp Instagram just checking bro okay DP walang kan mau kini kidiki jabi sudah mau kini kidiki IAS okay te nang ta hadin balik macam chief secretary in point asal DGP dia police mah DGP the director of general of police is Ida Shisha nongrang mah kani kadika IPS kan mau ban long DGP pas IPS mah balong chief secretary pas IAS tekan ni ka fast kasih women ma bani along DGP yani ha mikla jengi ka ida shisha nangrang okay let's go satu kini ma te ka jela jengi kaya jan ka bordar bat ka state ayu kaya kaput bat ka state Assam ma te pihak pentip mana belong chief minister Assam hai Assam belong chief minister de tu mama sejauh mama mo Himanta Bisarma uni te lade wei mama mo bakam barngem bahaw mama de barngem lut ni dade ba chile ha Assam ro kono badai ba ti ka miklia ka ti ya ulum te kio mungkin satu Indonesia Assam okay te ka miklia pat ka kaput batka riayu ka kaput batka Bangladesh te ngau suka benong ba syakanot jangka Meghalaya ka dan ka Assam ma kani de Meghalaya ning syaka is dan ka Assam kani de Assam syasa dan ka Bangladesh west dan ka Bangladesh mah Bangladesh pitip mending keren sepang Tripura deh ka Tripura lai side mah adu lai dong labor dada ka Bangladesh kemudian nanir Bangladesh mah tak nani ka Tripura mah tak sisai labor dada ka koi pat ganjela kata kadika Mizoram mah de mentang edep sepang ka ki bordar mah de in penya dan kena tuli ki distrik hanya miklajengi ka dan kena tuli distrik kat arteli TKI ka latest district kadika east west Khasi Hills district tika headquarter jangka kadai Mairang dipila ban keli balai ha sedon si direction east west te kedan koi ka jitu kana bong namar ba Kimaramem namar ka east west Khasi Hills kadika district jung Kimaram kan Kimaramem tapi spell na Monroe MARAM
kenoi maram da spell na diang ro MERAM kenoi maram ta kadau lo ong east west is kani kani tangga conspirational theory mo kan artli district de ane ha mikhlai jingi ti kanu tli pat ki district kidan ane ha kasi jantia hills jingi Syakaro pitip dan kerteli, syakaro dan santeli, ane ha kasi jingi dan nyau teli mo. Tes aku men house name mayu layo ya ka East West Kasi Hill District Mairang mo. Kabahat kota jung kade Mairang. The number of civil subdivision day kendai teli mo, kendai teli. Kini kisi subdivision da kala ibit kersukar kersakete ko dan iki syaka district. Te yo kasuan kenjengli nomor ba kani kadeka iksa malaplang da is Kasi Hills day. Te kin kli kan nutli ka subdivision ha district is Kasi Hills dan arteli mo. Kawai kadai ponsla kawai kadai ka seorang tem tang ini page sakini ki number of CNRD blocks CNRD block ki rural development block mo hatu pin kidan bon ke office mo ke office de belong ha civil subdivision udah SDO de belong ha ukhle do jangka CRD block udah BDO mo block development officer te ko ban ngi phi ba hanya CRD block ha is kasil jungi dan kenutli ka CRD block Hais kasil jong kadan kena teli kadan khat wei teli mo philap jin keteng ketuk kene teli da phi phak jar da ke phak jar keteng pi si jar keteng tang ki bas dang na em mo komani kong do ong mau lai mau pat mau ri keneng mau kontrol mau plang melim tang kita ro la poin reu teli mo te pitip ka sora kade ka ba ka blok ayu ka traya ka sora blok Kalau ada fitip, okay, te number of legislative assembly constituency, te dan revote ki constituency, kiba kia kun kemud kasih jong ki MLA kin mo, niong ya ka legislative assembly ki kot Vidhan Sabha, sakan mau Vidhan Sabha. Hani state jong kiri India, bon ki jela ki dan betang kowe ka house ma. Ki ong ka unicameral mo one house ndrai tili ki jela ki badan artli ka house kata ka upper house atau ka lower house ya ka lower house ki ong ka legislative council ya lower house ki ong ka legislative assembly ti kata ko ni tili ki jela ki badan legislative council ki long kum ka UP ma UP wat pat mapi kita kiwi pat badannya ka legislative council paya kyong hane miklai jungi dan kadai ka unicameral ne ka bicameral ong ba unicameral paya pyong ba namar ba kadan ka district council te ka daw kyong pisa tik bicameral tho ba unicameral okay te number kanutli ki lok sabha parliamentary constituency kidan kanutli ka seat jong ki MP hane ha jela jungi te ka seat jong ki MP kadan artli kawai kadai ka shalong Oi, keong kejar kateng ka 01 Shillong parliamentary constituency katu pat kedekat 02 Tura parliamentary constituency di mana belong MP pihak bantip kini MP MP jongi udah Ricky J Sabong but MP jongka Tura udah saling sangma dia kan dia ko menong MP ba kani ka constituency legislative assembly constituency san teli la reserve ma mo San teli la reserve dak nam taki SD ma naki SD kemudian hap la punya kontang di SD ki shell tribe ki national ki breki jadi reu kasih jantia garoma kat bahasan teli padam kadai ka general seat hani la punya kulang ki barjelar mo general seat bila tibem general seat tiga kita ki santeli mo kapaling kong kadai ka west shillong ka sunzi ma kapaling kong kadai ka west ka jong pak poleng dak kepaat kadai ka south ka jong sanbor sulai kepala kadai ka pentor ukra ka jong Alexander lalu hai kapasa kadai ka Raja Bala pad kawasan kadai ka Phulbari tenga ku skua ban itu ipi ba hani hai is kasil jong dan kanyo teligi assembly constituency ma kanyo teligi the number of Rajya Sabha parliamentary constituency te hane ha miklajing dan tang ko ka parliamentary constituency
Te cái jeng per bedeng ka Lok Sabha ka Rajya Sabha. Ka Lok Sabha ki ong ka lower house, ka Rajya Sabha ki ong ka upper house. Na ya ki Lok Sabha em ki MP la shuje do poj ba. Ngo. Te ya Rajya Sabha ban ya ki MP la je ta ki MLA ma, la je ta ki MLA. Kumut la shuje elected indirectly ma. Te manu balong MP. Balong MP udeu W Khaluki. Sakan mau ke ni. Ba MP na udeu W Khaluki. Thì cái lạ bên cái lì cái nô cái tem trong cái MP Raja Sabha cái tem trong cái MP Raja Sabha cái đây real snem mà Lok Sabha cái đấy live snem cái đây sans snem hani bên đấy real snem pitip cái này Raja Sabha cái đây cái permanent house namar ju dissolve sih ka yo kumya cái Lok Sabha la dissolve man cái sans snem mà kia kut lang cái tem cái juga snem em namar man cái snem em si pawa nakalai pawa ki MP ki hab trong thạch mà si pawa nakalai pawa có một cái tem trong ki cả là kun nọ ta cái đó hab dịch tham mai ok te nam tang ni penyak sa ka ketin ma ka ketin te ka official language ka ketin ka thau katar ka bagi pedon kam office kata ka dei ka English ma English te ka ipat ka principal language ka bahasa keren bang ni meklajing ka dei kini kasih jantia garo kene ketika si jengim kadena Austro-Asiatic ma Austro kadai kahap akan dikatup Austro-Asiatic okay kidan bon ki kenten hang ni Austro-Asiatic hane ya mikla jengi ya pi tip ya pi ong ba empat dan railway am la dan railway station ma ka railway kum ka rel mendi patar mendi kumut men pia bandi kiat patar okay te tikilam kli balai ka mendi patar kadai kawai na location kemudian kam hane mikla namar ba kadonnya ka railway station okay it is the only railway station in Meghalaya te dan kan teli ki atan masjid council am ki dan lai teli te pitip madu ba rakha ning kong yeno ma na pen kini atan masjid council rakha ning kong ya ka GHDC Garo house name kakana espasen puar hadin ketuk kono menai lakhan apat saya ka kasih district council ya ka jantia apat ngi apat hau kakana haki name drop hau kali okay weu CM jongka kasih autonomous district council pitip uta udah Winston Tuneling do Sherman udah strong pillar kharjana timanu pathau ya kanika pathau ya ka executive council ki ong hakasi atau district council ki ong executive council mo te bathau ya ka atau bathau ya kanika executive council kadika voice of the people party okay te HDC te udayu ma thambor siwat HDC pat udayu albinus marak okay te udayu state animal jong ka miklia state animal udayu clouded leopard te ka ika state board of Meghalaya dai Hilmaina ma Hilmaina stage 3 pada di white tick or gamhar teu senteu pat berarti senteu ni am namtaka Valentine's Day ngat yang mun thit ni la lady slipper orchid ma la Valentine's Day subha Mars no mai na exam le cedukan senteu song ai tu lady slipper orchid okay te wei stage fruit ma ya tip nyamar perjudian bayi tu bahaya Jepang ka state fruits Jepang nambah gini ki state animal state bird state tree state flower state fruit udah berry tiga ikatin kasi jeng ki ong so pe te wei ulum bajrong do tampat ha ni ha Meghalaya bajrong do tam Meghalaya ulum bajrong do tam Meghalaya do Shillong Peak manu ba ya kyo tu ma saya itu yang akan do tengka kisim kana mungan yo bandit kyo mo nomor ngapat poin de ulum bajrong tam Hagro Hills padai we ulum bajrong tam Hagro Hills de Knock Creek Peak udan haka district ayu WG ma West Garo Hills take ika headquarter ja ko West Garo Hills district Katura Dura mencoki ong hana kaketeng juga kadai Dura nomor baki English pat nomor ba ki paring ki kaketeng Dura dai di nomor tip di ki paring kaketeng Dura ni dikasih thai dei ba ki nang thai ban pronounce ki ong Dura okay
Te hadin ba de chabu hadin bang lai wan chalum ngin le nyam ta ban le sum sha wa te ka wa ba jirong tam ka de ka wa zimzang ma wa zimzang te cái ka wa bat ka bkhoi tam ha me khala ka wa bkhoi tam ha India heru ka wa ka de ka wa umwat te cái ka chinong ka badan harut ka wa mon ka de ka dauki mo ka dauki second ma dauki nomor ka de ka important one of the important point mo village mà thằng tu cái dân bà bật cả Bangladesh, ok? Thế hai này hawa nama kerja orang peladam, ngisong nak kabut, thế nama ngisong but, ngi ibadan kendau, thế hatu kendau kedan kedol nong, ngi ibadan kedol nong, keteng kedol nong mereka nong konum, pitip, kan ni kawan nong konum kedan nak hawa ayu, thế coba ni sui kita, aku ni sui bi baka nong konum kedeka, dol nong wa, kaba, nak kerja ha, isiamo. It is the second largest river island in Asia. Kefas kadika Majuli. Sekarang mau ke Majuli ke dan Assam. Mo. Tiga ni ka nongkrong ke dan hakawa ayu. Ke dan hakawa Kenshi mo. Kawa Kenshi. Pitibem kenika nongkrong kat lapelong ka nak jeng panan jeng kenika wa kaci haki ar liang mo. Kawai kadika 6 liang, kawai kadika 1,000 liang. 1,000 liang. 6 liang, 1,000 liang. Okay? Te sipang daya keren sipang ka dolnong kan? Ka dolnong ke bahaya tam apartheid. Kamu di River Island. Ka dolnong ke bahaya tam apartheid ke Greenland. Kenapa aku tu ke bah utram Donald Trump ukwa banti. Hak kajisya ke Greenland tahap anak berkam tang ba asin cari ka Denmark pat ke Europe. Okay? Tim tang di penyak sekanan ke bahaya tam meklia. Kanan bahaya tam meklia ka nan amdenan polong wa kadeka umiam largest lake in Mekla kadeka artificial mo ka office jong ka MECL ko dan ni lang maki den ni kani ka umban ban nam ta ka hydroelectricity purpose te ka full form jong ka MEECL tip Mekla Energy Corporation Limited te ka sya tu jarong tam kani ka no kali kai falls ma kano kai falls pikir mau tu je tu kana ketu kebreu ke ba de na kasinong rang jerte kelenyo yam nomor bau pa kun yong ka o penyap dai kun rui kani ka no kali kai falls kan tapi pek tu video ke bang plan kani no itu ba kadi ka tallest plunge falls kun pakai suhab direct si cepo kilometer ko ikiti mau sing pada road ma ka krem ke bejerong tu tam miklia pada pertai MD pertai mo kani ka kerem lihat peram ka jerong tam kani kerem lihat peram ka jerong ka 6 kilometer ka jerong lai pau pon kendai kilometer ma te kadon di latib yakaro kumka largest natural cave in South Asia ma South Asia largest natural cave in South Asia kadon nak distrik ayu kadon ha is jantia Shenong Rim ma Shenong Rim te kadon sakni ko ka kerem punam kani ha wettest place on earth mau drama ka keteng jongkaro ka Kerem puri kan ipat kiong ka wall longest sandstone kadai dau mau siap mau ka jerong ka 2 kilometer arpau sao point something okay hadin ba ngelej pej ya ka kerem ti ngelej sendan saka jingking juri ti ngikeli ugai ti ka jingking juri ka jerong dutam pertai ka jingking juri berjerong dutam pertai dei ka mau karena terang teliang road bridge okay tengim tipat ba dia tu ana wong hanya pertai bergoyam ya kejing jiri lalap tang hanya kasih jeung ime kalaya takadau la temu bon pendung no ya kejing jiri haka UNESCO World Heritage Site sakan mau okay teknika longest kabejerong longest kumut nang ni sini kin mo longest kadeka mo kon dai ka highest pat ka jingjrong ka highest nak haj kin mo nak haj pat kadeka wa mo or kadeka wa mo or ka ha kaya jan bat ka chinong khat ar chinong situ okay khat ar chinong khong thong kana tu ko whistling village katu wa mo or mo di entah ngini pej semol nong nomor ba si chalong ka tu jabok pala ti ko ni bam ler khoi ti ka mong nong
hang ta ke tho tat ba kamol nong kadika cleanest village in Asia te ki ong ro ana ba kamol nong kadika God's own garden, okay? God's own garden kumut ka keper jong belai, okay? God's own garden. Mol nong khoi ba bentang ngasu semol nong da pilai tang singu belai kita masya asyo depi dari bapil asal lepas sekali sini pitinca nawan kila kang ke singbelai te kini ka Irisel village ma Irisel kumot ayu kan mau tu nyang rendia tu bakitan kesai tu di usil ma tu natural fiber te Irisel kini ka Irisel village kini ka Umden Diwan seakan mau kini Irisel village is which village is known as Irisel village? It is Umden Diwan. Te Whistling village pat kadai ka Whistling village kadai ka Kong Thong kila banong jing roi yau bei ma jing roi yau bei hakaba ki beriah dum ki dan ka keteng hom joki bat ka keteng ka basukun udro ma te minta ini penyak siki awat ma te dai kan sipang kawat kwa tai pi ba kawat ka bah du tam ka highest civilian award kadai ka Bharat Ratna ma kabar ke jing heb kadai ka Padma Vibhushan ma na ki Padma dan lajai Padma ma ki Padma ma ka Vibhushan kan di ka Vibhushan nang ta dan kebushan nang ta balai kadai ka Padma Shri ma ubani kong du bani yo ka Padma Vibhushan award du porno sangma tu tip ba porno sangma yo ya ni posthumously kemun ki ai da uyo ini da la klat king no posthumously kemun da la klat post ini pre before post kemun after okay sekan mau ini ka meaning post and pre te bayo ni kong pat nam klia ya kini ka pat masri dai ka idei mi silverin swear te pat mentau sene dan bayo nam klia ya kini ka pat masri kisah jaya ka republic di ya kini lah ada presiden mah bayo menta deu ba hali war nam ta ji penek pesa jong ya ka jingking jeri menjim senem yo David Simley em udah Sherman Brim ke UPSC kenal UPSC David Simley abun bah nam kala bayo kini ka David Simley ya kini ka pat maceri sorry lah patut kali lah te okay te kadon kini ka kinang thokon ma Booker PEM kini ka meaning ni book te kini ka Booker Prize winner dan kini ka bayo kini ka award ya ka balakha ya ka shalom cuma ma keting jeng ka kini ka Arun Dhati Roy katukot ka bakata kini ka gods of small things so deh gods of small things mencoba perpadan ka internet porpat ya bahak internet kayak mau porpat ya touch screen porpat mi ini ki batisi ki T7 ki form media kia ya kayak ikut keluar mau di fast kasih newspaper rek unong kit kubor mo sa kanao ni the fast kasi newspaper di unong kit kubor di pitip kedika ning unong kit kuboram lapmi ya ka house name ayu lapmi ya ka house name pra pondai ma te ka kasi newspaper bat ka barim do tama kadang dia her mo ka fast bat ka oldest ka fast mo lang ka bami ni kongkin oldest bat kaba dangne adu mentakin mo kabalarim oldest kasi newspaper kadi unong sanyi mama te ya unong sanyi mama la pemiau snem kat kanai spa andro pau okay te hadin in pintas ka English newspaper the first English newspaper is the Shillong Times ma the house name ayu Shua banyo independent semua kat kanai saposan tapi tip kai editor jang ka Shillong Times idei kong Patricia Mukim te ini kong Patricia Mukim em ilayo ya kepat masyari ini house name Al-Hajar ini best part
tibit bahaka English jong iya tibit bahamo ini saya tahu ka editorial tapi dasmat boleh Shalong Times kan pila ban pit na Google da Shalong Times sa pa tu na Google kan ke sami ang do tentang ini penyak sekali film mah ki film tika ik film ka bani kong do ka fast kasih film ka dikas juk ri ki lai posim penyak petik gitu ka mon bajot mo amde mon bajot kadai kasjuk ri ki lai posim ti mono bererek mo ya ka dari ka dau Hamlet Bare HAMLET mo okay LET Bare cái film bật cả ba ni công đội nó mới khai bao nhiêu National Film Award mo National Film Award là sẽ đại man Muslim ai đã cái dân lang trong president mà đây cả ri Homeland of Uncertainty dia mana berdiri ka udah ba Pradip Korba mo Pradip Korba de udah ba Pradip Korba cái đơn tụ film cả ba udah sepemi benangan ni kan The Election Field ani haling kapdeng ketur kaya award sibun bahamo kayu do kelayo kadang National Film Award nang ta ka onata mo onata the first girl film panyo National Film Award kadang Rimdog Gitangga mo RIMDOGITTNGA lani hakden English kyang Rapture te what fly ya piong ba phim yo ibai kadang notes mo ngan sabu kaling jong ka PDF version hakaba ngan sabu da Google Drive sa download ya ka nang to mo te minta ngin page ni ka Sahitya Academy Award mano ba ni kong na may kala banyo Sahitya Academy Award ba ni kong do idei Janis Parian mo Sahitya Academy Award kadai haka literature thok ata kai te minta ngin page na sa kai hotel te ka fast 5-star hotel hami kala kadai ka Vivanta Hotel sakamau kani mo sakamau kani ka fast 5-star hotel in Mekla it is Vivanta Hotel di ka oldest police station bat kali kai ka oldest police station ketika Sora police station sakan mau kan mo tem tangin pe sakan ko the fast locality in Shillong ka fast locality in Shillong dai laban de ka suka benong ipi ba kum kina kendang am jadi bekili si Shillong kim jong ra lek Shillong kyong ni lek laban mo mudi laban di laban okay te tangin pe nya sa ke school mo tika school ka barim dutam hami khalia ka Shira Presbyterian Secondary School mo Shira kumut seorang mo namar ki pareng bat ki dekat ki ong Shira Punji ya seorang mo tim tang ini penyak kana meni chief secretary bamta do Shakil Piamen the first chief secretary pada do Nari Ke Rostomji the first female ka kan thai belong ni kondo bani long chief secretary ka PP Trivedi kini the first female chief secretary tika kasih belong di kong do bani chief secretary kini ka kong RV Susyang Rebecca Vanessa Susyang mo kung mga omani kini berok kini IAS Indian Administrative Services tem tangin pe sa kanika first chief justice in India te siapa menyitu ispan ka chief justice ba badong ba idan kenika mikhlai high court ma ya mikhlai high court la establish au arjar kat lai mencewa ka hap ka Guwahati mentap ngalaya la ka jong arjar kat lai te ka first chief justice kenika justice ti Mina Kumari kan mau ban dak kilipi kan mau kumya keniki si chief justice ka initial jogi kadai justice ti Mina Kumari te chief justice mendapat kadai kan thai gani mo kini kadai ka Revati Prashan Mohite Dere mo sekarang mau kini kadang sejauh kan di Januari mah di chief justice jong India pada CGI mah udah Surya Khan mah justice Surya Khan the first person of Meghalaya kayakta they justice PK Musyari mah teman udah bilang shift person benta share person jangan ikan lo kayak ta share person ane kila panong Sherman udah yuk Coverite P Marak mah udah yuk IFS mah Coverite P Marak who is the first female DC of Meghalaya ide Margaret Rose Maulong ini ibaningkong nakikintai panpas ka exam civil service padang ha pa Assam civil service ide ini mah Assam Civil Services Margaret Rose Maulong the first female chairman of APSC
ngaruh kendit lah nama apa perbang apik kawan ke jiglia nah menakan ni pergi exam lah deh ngamtik deh ngamuk di dakar de mani rose million batheu kar bulima i fast female chairman of UPSC ka de ka pelong ke exam jong ki IAS IPS bat ki wiki par exam ki ba ade ki grade A mo exam the first make to win Ramon Magsaysay award. The first make to win Ramon Magsaysay award is James Michael Lingdo tip yang itu IP ini ini amo ini dei chairman dari UPSC dei ini James Michael Lingdo udah chief executive commissioner jangka election commission of India satar lagi kasih dai te dakum ni ngan petkut no akan video dadang don kijiki kiba ngadang kibarang mana ke jemut jonga masa ya tok pat ya pi te sa le bha ke exam jang pi okay bye